Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Joseph Kabila Kabange wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ibihano yafatiwe na Leta zimwe za Amerika. Yavuze ko ibirego zashingiyeho zimuha nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari ukuri. Ku wa kane tariki 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Amerika rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila Kabange nyuma yo kumushinja gutera inkunga y'uburyo F7 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Uyu mugabo wategetse kiriya gihugu mu gihe cy'imyaka 18 bice mu itangazo ryasohowe n'ibiro bye, yavuze ko yakiranye gutungurwa kiriya cyemezo. Yavuze ko ari icyemezo kidafite ishingiro rikomeye, gifite impamvu za politiki kandi gishingiye ku birego bidashyigikiwe n'ibimenyetso bidashidikanwaho. Ibiro bya Kabila byavuze ko kuva 2000 ubwo yafataga ubutegetsi kugeza 2019 ubwo yabuvagaho yitangiye ibikorwa byo kongera kunga igihugu, kugarura amahoro buhoro kunga abanyekongo, kubaka bundi bucya no kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Byavuze ko ku butegetsi bwe aribwo Kongo yavuye mu ntambara y'akarere yari yarayisenye bikomeye, isubirana ubumwe bw'inzego za leta kandi igira ku nshuro ya mbere mu mateka yayo yerekanye ibitetsi mu mahoro kandi mu buryo bwubahirije umuco wa demokarasi. Ku bwa Kabila icyemezo cya Amerika kiratangaje cyane kubera ko gishingiye ku bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushobora gutanga ibimenyetso bifatika bishyikira ibyo bwamushinje imbere y'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo bukorera mu kwaha kwabwo. Yunzemo iti ku bw'ibyo icyo cyemezo gishobora gufatwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Afurika no ku isi yose nk'inkunga ihabwa igitugu n'akarengane, nk'uruhushya rwo gucecekesha buri wese uvuga agamije kurwanya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kwiyarira ubutegetsi. Mu yandi magambo, nk'inkunga ihabwa ubutegetsi busimbuza leta agatsiko k'abantu bakitiranya kwihorera n'ubutabera kandi bagakoresha impamvu z'umutekano mu gukandamiza no kwica abatavuga rumwe nabwo. Kabila yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusugire bwacyo, amahoro mu gihugu cye no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igisubizo cya politiki kirimo bose ku kibazo cya Kongo. Uyu munyapolitiki yasabye ko urwego rwa Leta zimwe za Amerika rwagira umumaro ugaragara mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo, bitari iby'umutekano gusa kandi bitari gusa uburasirazuba bw'igihugu, ni ibibazo birimo imiyoborere ya politiki n'ubukungu kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Kabila yashimangiye ko amahoro atazubakirwa mu gufata abaranira imiyoborere myiza, kubazwa inshingano, ubutabera n'ubwiyunge bw'igihugu nk'abanyabyaha. Yunzemo ko agomba gusaba abanyamategeko yo gukoresha inzira zemewe kugira ngo rwanye icyemezo yafatiwe biciye mu gusaba ibimenyetso bifatika byashingiyeho mu kumuhana no kurengera icyubahiro cye, amateka ye n'uruhare mu guteza imbere ituze rya Kongo Kinshasa. Yaboneyeho guhumuriza abanyekongo bakomeje kugirwaho ingaruka n'imiyoborere iriho, abizeza ko agomba gukora uko ashoboye atiteye ku gitutu icyo ari cyo cyose kugira ngo agarure demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubumwe bw'igihugu, aribyo bizatuma abo amahoro nyakuri kandi arambye muri Kongo Kinshasa. Nyine muri Kongo Kinshasa mbabwira ko abashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye imiteguro y'amatora y'akamaramaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga rya Kongo cyaturutse mu ishyaka UDPS rya Perezida Tshisekedi. Abayoboke baryo bagaragaje ko bifuza ko uyu muyobozi yakwemererwa guhatanira manda ya gatatu kugira ngo ubone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo igihugu gifite. Depite Paul Gaspard Ndongenkoy wateguye umushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Kongo rikwiye kuvugururwa kuko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho, nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu kiyobowe na perezida watowe. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko hari byinshi bidasobanutse mu itegeko nshinga risanzweho, cyane cyane ibyerekeye ku matora, bityo ko igihe giheze ngo abaturage batore basaba ko rivugururwa mu rwego rwo kwirinda impaka. Itariki 30 Mata inteko ishinga amategeko ya Kongo yakiriye umushinga isaba komisiyo ishinzwe politiki, imiyoborere n'amategeko kusesengura byimbitse mbere y'uko utorwa. Ku barwanya ubutegetsi muri Kongo nka Delice Sanga Hipungu uyobora ishyaka Amvor, umushinga wa kamarampaka ugamije kwica demokarasi mu nyungu za Perezida Tshisekedi n'ihuriro n'ishyaka rimushyigikiye. Sesanga ati byose bigaragaza ko ari gutegurwa ikorwa ry'itegeko nshinga hagamijwe guha Tshisekedi manda ya gatatu. Simushyigikiye na gato demokarasi, niba washingiye ku mishyikirano irarwanirirwa. Sabye uharanira demokarasi bose kunga umwe kugira ngo tubungabunga ibarizwa ry'itegeko nshinga kuko niwo mutungo wonyine dusigaranye. Umuvugizi w'irora ry'imitwe ya politiki itavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, Prince Penga, yatangaje ko itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri ritagomba gukorwaho. Penga yagaragaje ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga bifashijwe inteko bizaba ari ugutatira ijyango igihugu gifitanye naryo n'ibyifuzo by'abanyekongo. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama yo guteza imbere ibikorwa remezo yebereye Kinshasa tariki 8 Mata uyu mwaka, yaciye amarenga ko 2032 azaba akiyoboye Kongo Kinshasa. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa n'umutekano, mbwira ko Pasiteri Niyonzima Jean Damascene yavuye mu Rwanda muri 1994 ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yinjira muri FDLR muri 1999. N'umwe mu bacengezaga amatwara ingengabitekerezo ya FDLR, umunyamuryango wayo n'abashya bayinjizwamo. Mu kiganiro cyihariye n'ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda, yasobanuye ko FDLR ifata umututsi nk'umwanzi aho yaba ari hose kandi ko nta gihugu na kimwe bivuze ko cyayoborwa n'ubwoko bw'abatutsi. Ati iyo twigishaga cyane cyane n'ububi bw'umututsi nk'uko twabyigaga tukiri mu Rwanda. Muri 2000 nibwo yagiye kwiga ibijyanye n'ubutasi, ari nabyo yakomeje gukuramo aho yatashye mu Rwanda. Yari umuyobozi ushinzwe ubutasi imbere umuyobozi bukuru bwa FDLR. Yagaragaje ko perezidansi ya FDLR irimo za komisariya wagiriranye na za ministeri mu Rwanda, izo zifite abayobozi bazo n'abandi bakozi bakorana. Mu nshingano yari afite yarimo gukurikirana amakuru ajyanye na FDLR, ingorane ishobora guhura nazo, kwinjiza abarwanyi bashya, uburyo bwo kubana na FARDC, nyatura n'abanyekongo muri rusange. Yagaragaje ko kubera
kubera ingengabitekerezo ya jenoside n'urwango rwo kwanga abatutsi wasanga n'umuntu ufite isura isa n'iy'abatutsi yashoboraga no kwicwa yitwa icyitso, akaba yafatwaga nabi cyangwa se akaba ari we ushyirwa imbere mu rugamba. Yerekanye ko ingengabitekerezo ya FDLR ari ukwanga umututsi aho yaba ari hose, kandi ko batifuzaga ko ari igihugu na kimwe kiyoborwa n'umututsi kuko bamubonaga nk'umwanzi. Ati umututsi wese twamufataga nk'umwanzi aho yaba ari hose, haba muri Uganda, yaba mu Burundi, yaba muri Kongo, yaba no mu Rwanda twamubonaga nk'umwanzi. Nk'umupasiteri kandi yakoreshaga biye ariko bakagira n'umwanya w'ubuhanuzi bw'ibinyoma bugaragaza ko Imana yabahaye igihugu kandi ko nibaramuka bateye u Rwanda bazatsinda. Ati buri muyobozi wese aba afite itsinda ry'abanyamasengesho agendana naryo, iyo bageze mu gihe cyo gusenga bategura umuntu. Ubwo rero igihe kigeze cyo guhanura yikubita hasi, noneho bakamutwikira ikiringiti agatangira agahanura. Nk'iyo bashaka guhindura umuyobozi cyangwa se gushyira wundi kugira ngo ataza kugira uvuga ko barobanuye ku butoni, bakoreshaga wa munyamasengesho. Mu gushimangira ingengabitekerezo ya jenoside, niyo nzima yagaragaje ko bagize igihe bagatangira kumva ko bagomba gukoresha ururimi rw'igihutu aho kuvuga ikinyarwanda. Ati twaravuze tuti icyo kinyenduga kigomba guhinduka, ntitwongera kuvuga ikinyenduga ahubwo ni igihutu. Twaravuga ngo twebwe turi abahutu, uwo turwana we n'umututsi, kandi akarengane twebwe mu Rwanda twagiriwe murabona ko namwe bari kubirukankana abahutu bo muri Kongo. Rero turwanye n'umwe, iyo baza kubajugunya mu Rwanda bari kudutsembera hamwe. Yanerekanye kandi ko mu byo bagenzurwa harimo no kuneka abashaka gutaha bamye makuru cyangwa se niba ari uwabavugana n'abantu bo mu Rwanda bakaba bamwica. Ati uri kurwanya umwanzi ibyo ukoze byose wumva uri mukuri. Twebwe twaravuga tuti n'ubundi umuntu nanagenda niwe ejo bundi azaba atumereye nabi, reka tumuvaneho n'ubundi aho kugira ngo tuzarwaye nawe agarutse, reka tumwice kuzongera umubare wazadutera. Niyo nzima yahinyuje avuga ko FDLR igizwe n'abasaza, asobanura ko buri gihe babaga bashaka binjizwa mu ngabo barimo abana bibyariye n'abanyekongo bakiri bato. Yerekanye ko abana binjiza mu gisirikare ari abafite imyaka kuva kuri 14 bakabibwamo ingengabitekerezo y'urwango no kumvishwa ko umwanzi wabo ari umututsi. Ibyo bishimangira ko hashinze FDLR uyu munsi bamaze kwinjizamo abana babo bavukiye mu mashyamba ndetse n'abanyekongo ubwabo usanga bahitamo kwinjiramo nyuma yo gucengezwa n'ingengabitekerezo mbi yubakiyeho. Atera uburyo bubiri twakoreshaga, hari ukwinjiza abana twabyaye, hari no kwinjiza abanyekongo. Twe dufite abantu n'ubu baracyahari mu bihugu duturanye nko mu Burundi na Uganda bashinzwe kwinjiza abantu, no mu banyekongo twe dufitemo abantu bashinzwe gushaka binjira bakabashishikariza bamara kwemera bakaza gutangira kwiga igisirikare. Yicuza ko yataye igihe cye mu myaka yamaze mu mashyamba ya Kongo kuko yakaba yaragikoresheje yiteza imbere. Ati icyo nicuza cya mbere ni igihe nataye igihe cyanjye ntinya ubusa ntinya baringa. Hari abantu bamamagaraga mbere bakambwira ngo natashye, ariko nkavuga ntindamuka ntashye ari igihe nshobora kugeraho bakanyica. Narageze nsanga abo twabanaga, abo twakoranaga, abo twiganye bameze neza, ariko ngira imyaka mfite nta kintu nashoboye kwimarira uretse utubaraga two gukora ibyo kwibeshaho, ariko nta mushinga nategura. Arongera ati ikimbabazeho ni ukuba narigishije ingengabitekerezo y'ibintu bitariho by'abaringa byo kuvuga ngo batutsi ni babi n'abanzi n'abagome, ariko nagira mu gihugu nabona ukuntu tubanye dukorana, ukuntu batuganirira, ukuntu babanye neza n'abaturage, uko udashobora gutekereza ngo ni umututsi ni umuhutu. Mbese Imana imbabarire kuko ibyo bintu nabikoranye ubujiji. Yasabye abo bakoranye bakiri mu mashyamba yo Kongo gutaha kuko bakomeje guta igihe cyabo. Nawe citse kidamusaba guhitamo gukorana neza n'u Rwanda kuko ntacyo ashobora kurukoraho. Nyere muri Kongo Kinshasa mubwire ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazifasha ku rugamba bakajije ibitera ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Umuvugizi wa M23 Nsikanye ko yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu ushyira kuwa gatandatu hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ibitero bikomeye mu gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri komine Minembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Kanyuka yavuze kandi ko kuri uwa gatandatu nanone guhera saa 10 z'igitondo izo ngabo zakomereje ibitero bitarubanira muri teritwari ya Karehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tushunguti, Kaboneke, Rubiri ndetse na Mutara no mu nkengero zatwo. Ibi bitero nabyo byagabwe hakoreshejwe za drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi bitero byatumye abaturage benshi baburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa ko abaturage benshi bugahato. Nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje abitangaza mu guhangana n'ibikorwa by'ubwicanyi, umutwe wa FCM wongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. FARDC yakaje ibitero agenzurwa M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu biganiro byabereye mu mujyi wa Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ni ibiganiro impande zombi zumvikanye gutanga gahenge ndetse FCM ikirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana ibarizwa ryako. Naranganije amaso y'inyamakuru byandikirwa Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manziko President Ndayishimiye Burundi ku itariki ya 2 Gicurasi yahishimwe umugore wa Angeline Ndayubaha mu rwego rwo kumushima nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi. Ndayishimiye yamushimiye ibintu byo kwizihiza umunsi w'abakozi uhereye muri stade Ntwari mu mujyi wa Bujumbura. Uyu mugabo asa n'uko muza kugihemba umugore aheruka guhabwa n'umuryango w'Ibumbye biciye mu muryango Bonne Action umugira neza abereye umuyobozi. Yumvikanije ko amahanga adashobora guhishimwa umugore we hanyuma ngo ari mwime. Ati amahanga yaraje azenguruka mu Burundi arareba asanga muri icyo gikorwa cyo
gushaka ubuzima bwiza bw'abanyagihugu asanga ni mama mugira neza n'umuryango we ibyo akora ntitwirirwa tubivuga. Arakomeza ati burya nubona umugabo w'inkerebutsi uzamenye ko afite umugore w'inkerebutsi, mubonye n'umugore w'inkerebutsi aba afite nyuma y'umugabo w'inkerebutsi. None yemwe amahanga arinda byemera ubundi batabyemera kandi rero bikorerwa ababizi n'ababyeyi abari bafite indwara karande imiryango yari irabuze urubyaro ngo iseke nk'abandi barabizi abana biga amashuri meza. Harimo ikindi gikorwa arimo gukora abantu batazi, uriya muryango urimo gufasha abagore muri za koperative ibaha uburyo bahanahana kugira ngo nabo batere imbere. Ndayishimiye yavuze ko ataza umugore akura amafaranga nka miliyoni 15 yifashije mu gukora ibyo bikorwa. Yavuze ko icyaza ari uko Ndayubaha ashyigikirwa nawe agashyigikira abarundi. Ati ni byiza cyane iyo babizana mu muryango tuba duhiriwe none ahita biha abarundi. Uyu mugabo yavuze ko yahawe umugore w'imbangukira gutabara kugira ngo nawe azayifashije mu gufasha abaturage b'u Burundi. Nasimukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe urukiko rukuru rwemeje ko icyemezo cya guverinoma ya Kenya cyo guhagarika gusiga imodoka amarangi ku buryo bukabije n'ibishushanyo ku modoka zitwara abagenzi gikurikije amategeko kandi biri mu nyungu z'umutekano w'abakoresha umuhanda. Imodoka nk'izi zamenyekanye mu Rwanda mu myaka yo hambere ndetse bakundaga kugenda i Nyamirambo bazibonaga ku bwinshi zabaga zishushanyijeho abahanzi kandi ziri mu muziki mwinshi. Muri Kenya ubwo usanga imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi yasizwe umurangi bikomeye ku buryo yicaye badashobora kureba hanze ngo amenye aho ageze kubera umurangi n'ibishushanyo byabaga byuzuye mu modoka yose no ku birahure by'amadirishya. Umwaka ushize guverinoma ya Kenya yafashe icyemezo cyo guhagarika ibyo bikorwa igaragaza ko bishobora kubangamira umutekano w'abakoresha umuhanda. Isaba ba nyir'ibinyabiziga kutongera gukoresha ibyuzuyeho ibishushanyo n'amarangi bikabije. Uwitwa Michael Makubo yahise ajyana ikirego mu rukiko rukuru agaragaza ko icyemezo kinyuranyije n'amategeko. Yanavuga kandi ko bibangamiye umuco w'abantu bo muri Nganya, ubwikorezi bw'umujyi n'ibindi bibangamiye ubwisanzure bw'abakora ubwo bwikorezi kandi yari inzira yo kureshya abakiriya. Yanavuze kandi ko ari icyemezo kibangamira abakoraga umurimo wo gushushanya ku binyabiziga kuko bizatuma babura akazi. Urukiko rutangaza icyemezo cyarwo rwashimanye ko itangazo ry'ikigo cya leta gishinzwe ubwikorezi n'umutekano mu muhanda ryo ku itariki ya 14 Gicurasi umwaka ushize rikurikije amategeko agenga ubutegetsi kandi nta burenganzira bumwe bibangamiye. Rwagaragaje ko Makubo atashoboye kugaragaza uko icyo cyemezo kibangamira uburenganzira buteganywa mu itegeko nshinga rya Kenya. Rurakomeza rutayashingiye kuri izo mpamvu zavuzwe haruguru. Urukiko rutegetse ko ikirego nta shingiro gifite. Rwashimangiye ko nta hamwe icyo cyemezo kinyuranye n'itegeko nshinga kandi ko kitagamije ivangura iryo ryose by'umwihariko ibishingiye ku muco wo muri Nganya. Urukiko kandi rwagaragaje ko urega atigeze agaragaza ibimenyetso byerekana uko icyo cyemezo cyagize ingaruka cyangwa se kibangamiyemo avuga ko hagarariye kuko rusanga biri mu nyungu rusange z'abakoresha umuhanda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe guverinoma ya Tanzania yongeye kwihanangiriza abakozi mu rwego rw'ubuzima ibasaba kutarangarana abagore batwite, ibasaba kubanza kwishyura mbere amafaranga ya serivisi kandi zigomba gutangirwa ubuntu. Nyuma y'uko muri Tanzania yakomeje kumvikana ibibazo by'abagore batwite barangaranwa n'abaganga aho babasaba kwishyura mbere yo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bari buhabwe, na mu gihe uretse no kubishyuza mbere no kubakira ahubwo bitagomba no gukorwa kuko kuvura abana bari munsi y'imyaka no kwakira abagore batwite kwa muganga muri Tanzania bikorerwa ubuntu. Minisitiri w'ubuzima muri Tanzania Mohamed Mchengerwa yavuze ko ibyo bikorwa bamwe mu baganga bakora binyuranyije n'amategeko n'amabwiriza igihugu cyashyizeho mu by'ubuvuzi kandi bikagira ingaruka mbi kuri serivisi ababyeyi batwite bagomba guhabwa. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko mu mavuriro leta amwe n'amwe muri Tanzania byagaragaye ko abagore batwite basabwa kwishyura amashiringi ari hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 30, ubwo ni nk'ibihumbi 816 by'amanyarwanda, ndetse bagasabwa kwizana ibikoresho nk'uturindantoki n'ibindi bikenerwa ku bitaro. Ubwo ari umuhango wo kwizihiza icyumweru cyari ubuzima muri icyo gihugu, Minisitiri Mchengerwa ati nta mugore utwite ugomba kwangirwa kwitabwaho bitewe n'amafaranga. Yongeye ko abakozi bose batoreza mu mabwiriza bazafatirwa ibihano birimo kwirukanwa mu kazi no kwambura uburenganzira bwo gukora umwuga w'ubuvuzi kuko batakomeza kunyurana n'amabwiriza ya leta yo kwita ku baturage bitwaje inyungu. Minisitiri w'intebe wa Tanzania Mwigulu Nchemba yashimangiye ko amavuriro yose agomba kwakira no kwita ku bagore batwite n'ayandi mananiza cyangwa se kubasaba kwigurira mbere ibikoresho byo kwa muganga. Ati umugore utwite agomba kwakirwa ku kanya nta yandi mananiza. Itegeko rigenga ubuzima rya 2007 muri Tanzania riteganya ko abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 bagomba guhabwa serivisi z'ubuvuzi ku buntu, ariko haracyari ikibazo cy'uko ridashyirwa mu bikorwa neza mu bice bimwe by'igihugu. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko hakenewe gukaza ingamba zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko kugira ngo abagore batwite babone ubuvuzi bwuzuye kandi ku gihe batishyuye amafaranga batagombaga kwishyura. Reka mabwire ko Perezida Paul Kagame ategerejwe muri Tanzania mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe azagira muri iki gihugu ku cyumweru tariki 3 Gicurasi. Amakuru y'urwo ruzinduko yemejwe na Perezidansi ya Tanzania mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu. Muri uruzinduko mukuru w'u Rwanda azakirwa nagiranye ibiganiro mugenzi wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan, n'ibiganiro bizibanda ku ngingo zirebana n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bifitanye umubano ukomeye mu ngeri zinyuranye zirimo ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibihugu byombi byarasinye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti muri Nyakanga umwaka ushize.
ushize u Rwanda na Tanzania byasinye amasezerano agamije gushyiraho ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu muri Tanzania TPA Kigali nk'intambwe ikomeye yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifatanya ibikorwa byiganjemo ubucuruzi, cyane kuretse kuba abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam, hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijyana mu gucuruzwa muri Tanzania. Ahandi bambwira ko guverinoma ya Guinea Conakry yakiriye inkunga y'ibikoresho bya gisirikare bigezweho byatanzwe n'Uburusiya mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubushobozi bw'ingabo zayo no guhangana n'ibibazo by'umutekano bihari. Ibikoresho byashyikirijwe Guinea ku mugaragaro ku wa gatanu mu muhango wabereye ku kigo cy'indege cya gisirikare giherereye i Conakry, no muhango wayobowe na perezida wa Guinea Jenerali Mamadi Doumbouya. Inkunga igizwe n'ibikoresho bitandukanye birimo imyenda ya gisirikare, za casque, imyambaro ituberwa n'amasasu, inkweto za gisirikare, indege zitagira abapilote cyangwa se drones zigezweho, ndetse n'intwaro zifashishwa mu kurwana no kugenzura ikirere. Perezidansi ya Guinea yatangaje ko abayobozi bo ku mpande zombi bagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Guinea n'Uburusiya, bagamije kongera ubushobozi ingabo za Guinea mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage n'ibyabo. Perezida Mamadi Doumbouya yashimangiye ko ibikoresho bigiye gufasha ingabo za Guinea kurushaho gukora neza inshingano zazo, anashimangira ko umutekano ari inkingi y'iterambere rirambye. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa yihereye Perezida Vladimir Putin yavuze ko igihugu cye gikomeje gushyigikira Guinea mu rwego rwo kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano biri muri iki gihe. Inkunga ije mu gihe Guinea iri mu bikorwa byo kuvugurura no kongerera ubushobozi ingabo zayo mu rwego rwo guhangana n'imbogamizi z'umutekano no kurushaho kwiharaza mu kurinda imibi zayo. Nyuma y'umuhango, Perezida Mamadi Doumbouya yagiranye ibiganiro byihariye n'intumwa y'Uburusiya bigamije kurushaho kunoza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare. Mu mahanga bambwira ko Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyatsinze intambara na Iran, ndetse bongera ko bizayitwara imyaka 20 kugira ngo yongere kwiyubaka. Mu kiganiro yagiranye na Newsmax, Perezida Trump yavuze ko ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi za Iran kimwe n'ubutegetsi bw'igihugu byarimbuwe. Nubwo Trump yigamba gutsinda intambara, ariko bamwe mu bandi bategetsi ba Amerika babwiye CBS News ko Iran gifite ubushobozi bwa gisirikare burenze ibyo by'umukuru w'igihugu cyangwa se urwego rw'igisirikare batangaza. Abategetsi bagera kuri 3 batangaje ko hafi 1/2 cy'ibisasu bya Misiri bya Iran n'ibikoresho byo kubirasa byari bigikora igihe amasezerano yo guhagarika imirwano yatangiraga mu ntangiriro z'Amata. Trump ariko yavuze ati twabashenye mu bintu byose, kandi niyo twahagarika intambara ubu byabatwara imyaka 20 kugira ngo yubake niba byanashoboka. Yongeyeho ati kandi ibyo ntibihagije, tuzagenzura neza ko batagira intwaro za kirimbuzi. Ku ruhande rwayo, Iran yavuze ko gikomeye kandi izakomeza kwirwanaho ikoresheje uburyo bwose ifite.